Oh, asibingelele ke bonke abantu, asibingelele wonke umuntu okhona njengamanje kubantu abasibukele. Sibingelela bonke abantu siyabingelela ngalesikhathi. Ngisho ukuthi nawe usangena nje. Siyakubingelela Nkosi yami, nawe ubalulekile. Siyanibingelela nje emagumbini amanomhlaba, enibikele ingudlu. Ingudlu, imonto enkulu ethola zonke iy'monto. Incwadi encane engafundi kahle abafazi namadlozi bayifunda behlula. Ukhiye ovula bonke okhiye. Nawe ngiyakubingelela. Engisho ukuthi usangena nje nawe. Awuphinde ubize abanye, nawe ubize abanye. Sisondele sikhulume ngalento esifuna ukukhuluma ngayo lento ukuthi wonke umuntu khona ezona ucaciseleka. Umuntu owesimbeka emqondweni vele ngoba into ebalekile ukuthi masikhulume nabantu sibachazele ngezinto ezokwazi ukuthi zibasize ibaphilise. So ke ngalawo mazwi wami ukuthi simeme wonke umuntu, simeme abantu basondele bezozwa nganto esikhuluma. Into enkulu le futhi engeke ngithanda ukuthi wonke umuntu uthanda ukuphila, kube ukuthi asimfihlele ukuphila ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni. So ke yilonto esifuna sikhuluma ngayo namhlanje, umcebo wakuphi? Umcebo wasemanzini esithinta khona inyoka yamanzi. So sicela umuntu ongenayo naye aphinde ashare, nongenayo aphinde abize omunye, ngoba okubalekile ukuthi masibafundise abantu okwesibili siphinde sibanike ukuphila. Ukuphila kudinga umuntu osaphefumula. Masikhuluma ngokuphila, sikhuluma ngomuntu uma ephila. Umuntu uma ephila mangabe engaphelele eshoda enhlahleni, usuke engaphili kahle emphefumulweni. Kusuke kuyinyama esibona iphila kodwa kusuke kushoda ngasemphefumulweni. So namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu ethinta umcebo wenyoka yasemanzini esazi kahle, noma engazi ukuthi uma kuthiwa yenzela umuntu abukho ububi ubuthi ezobeza umuntu abhekane nabo. Ngoba sikhuluma ngenyoka yamanzi, sikhuluma ngento esebenza kakhulu umuntu mangabe njengoba ngingumelaphi, uma ngithwasa uma kuthwasa kuhamba isikhathi kuvela idlozi elivelayo, ngoba kuba namanguni kuphinde kube namandawe. Kuvela idlozi lamandawo, leli dlozi lelithanda ukuhluba umuntu ukuthi ufuna ukuthi aze ayophethela into zakhe endaweni engamanzi. Okuyidlozi elinamandla kakhulu elixhumana futhi nenyoka yamanzi. So ke sikhuluma ngento esikwazi ukuthi umuntu siyamenzela mangabe sefika ukuthi mkhulu ngifuna nomcebo ozongenzela ngomnumzana wasemanzini. Lento eyenziwa ayikho into embi, ngoba ayikho inyoka okuthiwa wena uhlala naye endlini. Kuphela ukuthi siyocela ukuthi nangu sibanibani ufisa ukuthi akavele kwey'ntweni zakhe lapho kuvaleke khona. Kube ukuthi uma sikucelele bekwemukele ngendlela le bazokumukela ngayo, ngoba into ebalulekile ukuthi uma sikhuluma nabo baphinde bacele ngendlela ukuthi bayanikelela, noma kuba nezinto thizeni esibanika zona emanzini lapha masikhambisile ukuthi siyokwenza lento. Uma ngikhuluma ngomcebo wasemanzini ke ngikhuluma ngomuntu, mhlawumbe umuntu uza ethi mina ngikhuluma ngomsebenzi othile kodwa ngifisa lo msebenzi uphakame, ingene imali ngalo msebenzi engiwenzayo kodwa zimnyama into zami. Siyamthatha umuntu onjalo kube ukuthi siyasimisa emanzini lawa esokwazi ukuthi siyoxhumana nabanikazi bawo, simcelele umuntu into zakhe akwazi ukuthi impilo yakhe iye phambili. Kuphela kuba ukuthi lo muntu ufuna umhlahlale aphinde ayobonga lapha, aphinde ayonikela lo mnikele sisuke kuwona siwenzile ukuthi yiwo lo abanika wona leyo sikhathi leso akahlelayo ukuthi yena hayi angiphinde ngiyobanikelela. Banokubona abantu nokubona kwezindawo ukuthi uyafika emfuleni uthole behlatshwe mhlawumbe imbuzi, uthola ukuthi mhlawumbe kunembuzi ibihlatshiwe phakathi kwathela igazi noma kwenziwani. Kusuke kuyiminikelo yonke leyo eyenziwe emanzini, umuntu eyenzele ukuthi aziye phambili into zakhe.
akuyona yonke imfula ekwazi ukwenza leyo nto. Imfula isuke kubheka le mfula ekwaziwayo ukuthi inawo labanazi bamanzi okuzoba ukuthi makukhulunywa kube ukuthi bayahlangana nawe. Ayikho yimbi le nto ngoba uma ungasayinaki futhi iyakwazi ukuthi iphume kuwe. Uma ungasakwazi ukuthi uyonikela iyakwazi iphume kuwe ihambele noma engabe sakunaka. Kodwa yikho into embi evelayo ngoba sibe sikhuluma ngedlozi ngoba funa abantu basikhuluma kube ukuthi into esikhulumayo umuntu uyachazeleka. Uma sikhuluma ngedlozi ke idlozi lasemanzi inyoka yamanzi iyidlozi kwayona nje. Inyoka yasemanzini uma sikhuluma ngomuntu owazi uyazi ukuthi iyidlozi kumuntu ozokwazi ukuthi alandele izinto. Into ebalulekile ukuthi abantu abalandele izinto abanye izinto abadide ngoba abayilandeli. Uma sikhuluma ngenyoka sikhuluma ngalento obabamkhulu nomkhulu bekwazi ukuthi uqale bakhulume nayo. Bebekwazi ukuthi bayixeye inyoka khulunywe nazo becele babezo empini bakhuluma nenyoka inyoka ibezo zibe kwenzeke baqobe uma bese impini. Inyoka kudala phambilini abantu bebekwazi ukukhuluma nayo ibezo balalele. Kwaba ukuthi kwafika abanamandla basifta kula masiko basiphuca lamandla bayikhanda inyoka ukuthi ayiphenduke isitha kumuntu omnyama. So inyoka uyakwazi ukuthi sihambe siye lapha senze indlela thizeni okukhuluma nayo njengento kuba ngathi siyithwebula uma seyihungula ukuthi sizoyicela manje ukuthi ayisebenzele wena. Mhlawumbe kwenzeke mhlawumbe wenze into esayindwanga noma asazibhodlela kuthiwa nayi le noma wakhalela imanje kuthiwa nayi le manje sofike senze umthetho wayo bese le manje wazi ukuthi ukuxhumana kwakho nale nyoka yasemanzini thatha imanje yakho wenza into thizeni ezobishiwo ngalo sikhathi ukuthi kule manje ukhulumane noma uxhumana kanjani nale manje ukhuluma unjani emzimbeni ngoba ngifuna ukuthi abantu bonke baphenduleke namhlanje. Ukhona ohlele ekhaya othi yini ubungozi bayo inyoka yasemanzini? Ubungozi bayo ukuthi ngesikhathi wena ungasenzi okuyikho izokushiya uma siyenze ngokwala ekhaya ngoba into engiyikhulumayo khuluma ngento esiyenza la ekhaya angikhulumi ngezinto ezenziwa ngabanye abantu. Ngithola usizo sami ukuthi umuntu okhona la ekhaya kube ukuthi njengoba ebuka le video kube ukuthi uyayishare kwabanye abantu kuba uma sikhuluma sibe sifundisa wonke umuntu odinga ulwazi ukuze ingqondo yakhe nomehleli kodwa azi ukuthi yini angayenza ukuze impilo yakhe iphumelele. Masikhuluma ngomcebo sikhuluma ngomuntu ofuna ukuphila, sikhuluma ngomuntu ongafuna ukuhlupheka ofuna ukuthi into ayifunayo akwazi ukuyenza. Kodwa masiyenza ngokwala ekhaya senza ukuthi ayingabi nazo isithikamezo ezosenza ngoba sicela kuyona njengoba ngisho ukuthi uNgonyama esebenza. uNgonyama indoda esebenza ngezinto eziningi ejulile kodwa esemfihlakalweni okwazi ukuthi noma unale nto ongeke kube inyoka oyibona ngamehlo ongeke kube inyoka ebonwa ngabantu ngamehlo kodwa okuba wena wazi ukuthi mina manginubhaskidi noma nginibhodla thizeni ngixhumana kanjani nami ngikhuluma kanjani nalo kuze connecteke kulo muntu lapha emanzini engaya ngayo ucela kuyena ukuthi ngifisa ukuthi angilekelele ngivuse impilo yephambili. Ngithe kusifisa sami ukuthi lo muntu obuka le video ayidlulisele phambili ngoba into ebalekile ukuthi makuphila abantu labagula khona ngoba abantu abaningi bahlala bekhala ngezinto ngenxa ukuthi baswela ulwazi noma baswela incazelo ukuthi mabechazelwa bezwe kahle. So siyacela kakhulu namhlanje ukuthi siyazi endaweni engihlupha ugesi kuhluphani kodwa ishare ukuthi naye uma umbuyela ugesi buyi network yena kodwa athole umlayezo ukuthi zikhona izinto zomcebo engalimazi ngoba vele zisuke zimazenziwe ayithinti lutho ethinta ubuhlobo bakho. Angandifuna uphendula bonke abantu. Omunye umuntu uthi uyayibuza ukuthi ngaba ayilali nonkosikazi ekhaya noma ngaba ayilali nobaba. Cha, umuntu osebenza ngomnyaka uma sikhuluma ngendlu yabuchopho lamadlozi amabili idlozi lemndawo idlozi esihlahlala lifuna ukuthi vakasha emanzini. Yikho nokubona abantu abaningi abayizinyanga abanye umnyanga babo abahamba nezithunywa abahlahlala beyemanzini kusuke kunento ewumndawo sebexhumana namanzi mayesemanzini abajabulayo emzimbeni wakhe uvuleka into zakhe noma kusizakala abantu.
Ingawo sihlahlale phinde sifune ukuthi siye emanzini siphinde siyocela ukuthi uyazi abantu bafuna ukuphila kodwa singenza kanjani bese idlozi lamanzi libuyise lamandla ngoba masibiza ngenyoka kahle umnumzane wamanzi oyidlozi ekwazi ba kuyakibaza abanye kuyenzeka umuntu mayesemanzini athathwe lapha kuthiwa uthe mayengena emanzini abangasaphuma kodwa aphinde aphuma kwesikhathi kuthiwa lo muntu ubuye emanzi ubeyothwasa emanzini yiyo lesikhuluma ngayo lenyoka ewumndawo ehlala emanzini ekwazi ukuthi sicele kuyona ngoba laba sikhuluma ngento elisiko sikhuluma ngento elidlozi thizeni wazi ukuxhuma khona omunye umuntu othi-ke inyoka esemanzini-ke ihlanganaphi nabakithi emzimbeni womuntu kuyenzeka omunye umuntu kube ukuthi uma ifika nomelele uphupha amanzi kube ukuthi ukhona lo muntu obekhona ekhaya obe umuntu wamandawo noma obe umuntu wasemanzini so ngesikhathi uyalapha kube ukuthi connection yakhe iyayishixhumana ngoba leya kasemanzini into engeke ngihloniphe umuntu othi mayiyeya khona ungafuni umuntu ongcolile noma ongafuni futhi umuntu obuye phathi imithi emibi yingakho nokuthiwa uma ufika lapha umuntu mangabe eyisangoma ethi mina kwathiwa angangena emanzini bese ngithi mina hayi man yini bathi ungangena emanzini okusho ukuthi ikhona into abayenzile ukuthi into zakhe ayingazwani namanzi ngoba isikhathi basiphatha imithi sibuye siphatha imithi emibi so-ke idlozi emanzini alizwani nemithi emibi umuntu obuye aphathe kabi iyamthatha imthathe-ke kabuhlungu kuthiwa uthe wangena emanzini ungavele osita inyoka washona usuke unguye ophatha into eziphi number 2 usuke engene lapha kanti mhlawumbe usuke ekamerweni enkonzweni ekamerweni ebusuku uma ivuke kusebenze ngonyama ayongena emanzini enyokeni entweni eyingozi ngalokuthi ifuna ukuhlonishwa uma ngabe uzoyisa emanzini uyocelelwa ngoba khona badidekile masikhuluma ngomculo wasemanzini omunye yamangathi ngonyama ukhuluma ngani-ke manje ukhuluma ngani ngoyama manje sikhuluma ngani ekwazi ukuthi akuyokhulunywa uyocelelwa uma ucelelwa bese kuba ukuthi azwakale phela ukuthi ucelile bese uyambona lo muntu omnumzane ukuthi umnumzane bani ngoba ngikhuluma ngoba umuntu masimthinte kahle ekhaza ambise emanzini uyamuzwa ukuthi yazi ngonyama ngibona umnumzane kanje bese ngithi mina hayi into emanzini kuthintekile ngoba into ebalulekile ukuthi masithinte lapha azenzele izinto mina ngiyangena endaweni emanzini asabusabe bethusa abantu bathi uyaza ngenwa lapha bese ngithi mina kodwa laba ngiphethe uma sebethe angene angibona ukuthi bengangise kufeni ngoba mangabe ubelaphi ngibenza angibenzi ngokubazi kodwa ngiyakholwa ukuthi ngiyakulalela abantu abangitshela kuyenzeka futhi uma uzofika wena uthi ngoyama semanzini ungenza lo msebenzi semanzini bese mama ngibona ukuthi abavumi angiyi ngoba kusuke kunento abangqwashisa kuyona emanzini umngozi bakhona kufuna ube nomuntu ozokwazi ukuthi uma uya lapha uyazi ukuthi into yakhe uyithinte yenzeka ngoba lapha emanzini akuyi nombani asikhulumi ngemfulanyana asikhulumi ngamanzi nyana sikhuluma ngamanzi ukuthi noma kuthiwa idamu imvula yini kodwa amanzi engashi ethi manje ezosha amanzi semancane imvula inethe sikhuluma ngamanzi angempela okuhlala abanumzane phakathi abazi ukuthi indlaba kufuna ihlalo bala mase amanzi ephele vele imvula iyana mase amanzi amancane imvula iveline agcwala amanzi abantu laba bakazi ukuthi balawule noma balawule ngisho imvula ubekazi ukuyinisa sikhuluma ngamandla lapho asemfihlakalweni angikhulumi ngenyoka lenyoka uthi uzoyiphakela endlini angiyazi leyo angiyazi futhi angiyenzi ngikhuluma ngenyoka esedlozini esemanzini lehlale siyofaka kuyabantu sibageze emanzini sibacelela into zabo ukuthi mayiphile angithi ngakho bangabe uthola ngonyama thwasa umuntu uma simthwasa umuntu kube ukuthi uma ethwasa uma ivele ukuthi lo muntu unedlozi eshodayo esemanzini elifuna ukuthi akayimanzini khona amadlozi akhona kuthethi nabantu
uthola umuntu uthwasile kodwa uma engenzeka kahle osemanzini ngoba abantu abaningi mabethwasile bahlushwa amandawe. Uthola umuntu uthiwa uhlushwa idlozi lomndawe. Idlozi lomndawe khasiningi lihambisana amanzi. So siyakwazi umuntu kumenza lo msebenzi uma esefikile kodwa akusiyo umsebenzi ovele uyafika nje manje ngo-20 minutes siyabona siyaqeda umsebenzi owesikhathi loya. Umsebenzi ufuna ukuthi nami ngibe prepare ukuthi kufuna ngixhumane noma lo nami ngihlambuluka ukuthi kunomuntu ofuna ngimise siyomkhulumela. Bekuyisifiso sami ukuthi lo muntu obuka le video ayishare. Kuyisifiso sami ukuthi lo muntu obuka le video ayidlulise kwabanye abantu ngoba namhlanje kunabantu abavalekile emsebenzini yabo abangayiphambili. Kube ukuthi uma bevalekile abantu umuntu ngabe umsebenzi uthwasile unayo yonke imithi. Uma inemithi ashayo ukuthi ke le mithi akanayo ikhona eshodile abangamenzelanga yona. Sikhuluma lapha ngomuntu ongumelaphi, sikhuluma ngomprofiti, sikhuluma ngesangoma. Abantu basikhuluma ngalo sazi ukuthi uma sibathintelile ngoba kuyenzeka umuntu athwaze kushode. Angathi ngikhuluma ngento eseyingehlele kaningi fika abantu bethi sithwasile kodwa kube ukuthi kuyashoda kuphelele. Bese uyazi masibuka ukuthi hayi man nangu lo muntu ukuthi ufuna kuxhumane kuphela i-connection efunakalayo. Masithola connection lo muntu uyaceba ngoba umuntu onedlozi kahle kahle kusuke kumuntu ocebile, umuntu onedlozi lokuthi asize abantu. Usukane kumcebo kulo muntu ngempela kufuneka ukuthi asebenze umlungu. So okuyeke kube uthola umuntu uyathwasiswa aqeda kuthwasiseni umuntu ahlupheke. Idlozi mali kunika umsebenzi akunika amandla ukusiza abantu lisuke likunika umcebo ukuthi uzokwazi na ukuthi likuphilise idlozi. Idlozi mali lifika ngempela liyakhipha kumlungu usebenza. Likhipha kumlungu ube neyinkinga. Sabathe uyahamba kuthiwa hayi idlozi liyakufuna manje. So idlozi alikwazi ukukhipha lizokuhluphekisa. Usuyophela kumuntu okwenzele kube khona izinto angagcinanga kahle. Yabona bayabhala abantu abanye bayesaba inyoka. Uyisabani into ongeke uyibone ngamehlo? Awutshele mina. Into okuyibona ngamehlo uyisabani ngoba uma sikhuluma lapha into ongalutho ungabhekana nayo ngamehlo. Umnumzana angavulutho ungabhekana nayo ngamehlo. Asisho lezi nyoka zokudlala egaxwa. Sisho inyoka thina abanumzana iphathimana zamanzi. Njengoba nokubona hlahlale uthola ukuba yemanzi uphathe imali emhlophe. Angithi suke unikela khona lapho ukuthi ngivumeleni manje ukuthi engizokwenza nikumukele lingisize ngakho. Kunemnikelo yakhona lapha eminye ezingeke siyikhulume la kodwa unikela ngendlela eziningi ezihlukahlukene ukuthi ikwazi ukwenzeka le yanto. Yiloko abazokhuluma nabantu bese nginxenxa abantu ukuthi ke siyafisa ukuthi wonke umuntu le ekhaya bese ya YouTube lapha ku Dr. Ngonyama afike abe nathi ayibandakanye isikanye nathi ahlale nathi kule ndawo sikwazi ukuthi sinifundise ngoba into engiyithandayo mina ukuthi wonke umuntu afundiseke, wonke umuntu akanikwe impilo kusasa ezomthatha imbeke phezulu ngokwe-level noma ngokwempilo asuke ezingena kulona ayekwenye izinga. Ayikho into embi, ayikho inyoka ozoyiphatha ngesandla ibonwa ngabantu noma uyibone nawe. Inyoka vele wonke umuntu uyesaba ngoba kwaze eBhayibhelini kwathiwa inyoka iyokushaya isithende somuntu. Kwathiwa umuntu uyokushaya ikhanda layo. Sikhuluma ngento ejulile lapha. Asikhuluma ngoba uma sikhuluma ngalento into efana nabantu bakini laba ngoba uyazi umuntu uma ngathi umuntu wakubo ushona izolo amngcwabe noma ngabngcwabi avela avuke ebhokisini bekahleli laba emhlalisini basuke bebaleka abantu bemkhoza bemazi umuntu wakubo. Yinto efana amadlozi umuntu lo uyamphahla kodwa uma ungathi uyokhuluma naye thumbeni avela avuke ungavela ubaleke kodwa kungowakini. So vela ayikho into engasabisi kodwa into ebalulekile ukuthi sithiwe sithini impilo yaphambili.
khona ababuza imali khona ababuzani ekhaya into ebalulekile ngithe kubalulekile ukuthi akuphile umuntu yikho ngithe abantu ngibakhiphela ibhodlela elika 2.5 ngalehlisa from 5,000 rand ngathi aliye ku 2.5 elifuna umuntu oqala ibhizinisi ale bhodlela sile umuntu webhizinisi esevele phezulu ifuna ibhizinisi eliqalwayo ibhizinisi elimile umsebenzi awuhambi kahle emsebenzini labantu abadrivayo abadriver uma-Uber ama-Bolt nalo futhi liyangena futhi kubona ngithela unyaka about 2.5 unyaka wonke wonke elo bhodlela lifaka amandla amaningi ngalijulela ngafaka amanye amandla engiwafaka ey'gubhini ey'durayo ngalifaka eli bhodlela ngathi abantu bazolithola ngo-2,500 rand ngathi ngifisa ukuthi wonke umuntu leli bhodlela lithole bese abuye akhuluma ukuthi leli bhodlela uyazi khona into engiyibonayo abuye ngiveza umkhulu yazi ibhodlela ikhona into engiyibonayo lapha enyakazayo so abantu bamabhizinisi laba wamasaluni konke ukuthini ibhizinisi elimile nebhizinisi elingasumi namathaveni aqalayo anganyakazi woze ungibona likhona nebhodlela lakhona sizokwenzela lona ngo-2.5 impilo yakhe iye phambili ngiyangithanda ngoba mina ngithanda uNkulunkulu uma ngithanda wase ngithuma ukuthi ngizale isibongo sakithi bangithuma ukuthi ngisiza abantu uNkulunkulu uma ngidala uthi umbhalo ongcwele ungazi ngiselihlule ngisesiswini sikamama ubesevelazi ukuthi yena bekufanele namhlanje ukuthi ngisiza abantu so yingakho nongayisoli uma uthola abantu bekhuluma kabi ngabantu abangabelaphi bese ngithi mina uNkulunkulu uyena ongazile uyena ongithume kulo mndeni uma ngithuma kulo mndeni kwase kuvela isiphiwo okufuna sisebenze kimi sisiza abantu sikhuluma ngezinto ezijulile ongathi ngelanga futhi uma sikhuluma nomuntu zimvula ingqondo ezingane masikhuluma kuyenzeka omunye umuntu athi mayongena esontweni athi mina ngiyawushiya umuthi kube ukuthi kunedlozi thizeni vele ebelisonda ebelingazwani nomuthi kodwa ngelanga zabalandisa abantu ukuthi abantu bathi bengaduki kube ukuthi into zabo uma sibachazela bachazeleka bevula ingqondo kuba uma silapha ngathi mina Ngonyama akalaphi la kuphela usuke evula abantu ingqondo ukuthi wonke umuntu mayisukuma kuba ukuthi ukusuma kwakhe kuzomsiza kusasa cela ukuthi wena obuka le video ngicela uyishare njengamanje uyishare njengamanje uyidlulise ukuthi wonke umuntu kunomuntu ohluphekile ngempela mhlawumbe ohlupheka kancane kunomuntu ohluphekile ongazi ukuthi ibhizinisi ngoba limile ngenza kanjani ezokwazi ukuthi ikhona ibhodlela uNgonyama kathe ulisusa from 5,000 wathi izoba 2.5 kuphela kulo nyaka yobe linamandla eminye imithi esifaka egubhini leli bhodlela olomama ulandile kube ukuthi mawufika endlini ekhaya mabe kunempuphu thatha impuphu uthelela impuphu uround eceleni ngaphandle makune rice thatha irice uround ngaphandle makunobhontshisi ubhontshisi ngaphandle ukuthi ibhodlela lazi ukuthi kudliwana la ekhaya lingalanda imali lijike leyo mali lidle futhi ekhaya okay ngosiyami so ilokho engakusho ya ilokho nje engakusho bese ngixwayisa labantu laba khona abantu labahlala bethi bekhuluma thola umuntu othi uNgonyama waye esebenzele emkhukhwini waye engabi nakho ukuthi njengoba sikhuluma manje ngisikhuluma nguphi ngi-second floor labe sikhuluma khona studio kuno first floor lapha ezansi so ilapha engihlala khona kuphinde ukuthi lapha ekhaya bayazi abantu kwakhiwe lapha ekhaya kwakhiwa ngempela wazi kwenziwa nokuthi ifaka ama-light makushona ilanga ngaphandle avele eyikhanyele ekuseni acime uyayibona lento bathini i-daily bayibamba lesensa yakhona so kodwa ngikho lapha ngifuna ukubuza labantu abazokuba nemibuzo ukuthi bephenduleke nabo ngithi lapha phansi la zipakile imoto OBM odi zikhona la ngaphandle so lapha ngiphendula abantu laba kodwa angisiye lowo muntu ukuthi
idlozi lingithuma ukuthi angizosiza nina lengithumanga ukuthi angizogabisa noma angizogabisa ngenginakho. Idlozi lingithuma ukuthi ngizosiza abantu. Yikho ngeke ngikhathalele ukuthi ake ngigabise ngokuthi athi umuntu mkhulu ngisizile. Ngoba ngingaba njalo emhlabeni siyi-forced sonke singabelaphi ukuthi sifisa ukuthi igama lethu likhulu ngokuthi athi umuntu ungisizile. Igama lethu lingakhulu ngokuthi uNgonyama ngimbone ethenga imoto enkulu. Abantu bengaphila emhlabeni. Abantu bengaphila emhlabeni mangaba thiwa sonke. Khona ufuna inyosi, zikhona ekhaya inyosi, woza uthathe. Nawe woza uthathe, yebo nebo, woza uthathe. Inyosi ikhona kwaNgonyama. Ngonyama uhlala nenyosi. Uhlala nenyosi Ngonyama. Woza uyithathe. Uma uyidinga nawe ube nezakho. Uthola isimanga ngempela, sikhandele zakho. Omunye umuntu ngabe ebuza, mhlawumbe Ngonyama ezakhe ziyasuka ihamba chabo. Ayihambe zakho nawe sikhande zakho okuyobe zakho. Nomunye sikhande zakhe okuyobe zakhe. Angane zikhanda kumuntu nje. Ngane sikhuluma kumuntu emzimbeni womuntu abe nezakhe. Ini bathini inyosi ikhanda kumuntu lento, ikhanda kumuntu. Angazi umsekhona umuntu onani onombuzo. Uma esekhona engasondela abuze siyomchazela thina. Uma ngabe usenjani? Uma ngabe usekhona. Awuthi ngenzani lapha? Sesifuna ukubaleka masisho nje sesifuna ukubaleka ngithi. Sesifuna ukuhamba. Sesifuna ukuhamba. Masukuze ngikhuluma kanjena suye sengifuna ukuhamba. Kodwa isifiso sami ukuthi le video awilaye khona ukuthi inyosi zidlana. Inyosi zidla okudliwa ezinye inyosi angithi. Zinyosi nazo phela. Kodwa ukuthi lezo suye kuhlungu ukuthi zizwa wena. Lezo nyosi ke azibi notho. Cha ngokuthola kuthiwa sekunotho. Zihluke ngalokho zona. Azilwenzi utho. Ngiyanithanda ke nonke. Iyathanda ngudlunguhle. Nisale kahle. Ivideo ishare idlulise. Ngiyanithanda kakhulu. Bye bye.